Kum shibenta ban pencelur ya gihap ki barit ban kiu hakiran san penisam kakenhun jong ki samla na them ribhoi ka bala tip kum ki mau bersiu ha ka jing penlong ya ki jing kop thei babriu jong kom sting constituency la penlong ru ya ki jing kop peniriam jong gihap baret bad ha ka te karan san gi khlung barit nom sting constituency kilawan ban shimbenta da jing plilat plilenti jong ki kimi ki kpa jong ki te ki khlung ren ha ka te ki jing ya kom I hybrid ava commence im ilayo ban ra iga nam kum I khlung baskuny tam ha umsning constituency nang ta I hybrid Mary Shah dingdo ha ka kerdan ka baar but I hybrid iba mela ai dekhar ha ka kerdan ka balai ta keteng jangan keteng ava commence im ngasang ngasa ha umsning Hai kecing tak putih jom people lobby nak bentai apa commence here. Here we go. The next. Ba. Keteng jangan basman rempe kadluki. Snem jangan kedon drill snem. Ngasong ngasa ha ka umsning property. Kariam bang ngariam kadai kasih tenrai. This beautiful girl, what commence here. May maayon nang se idon tang lai snem karta iba siyang masa anong may kong snake. Yeah, here's an applause, come on. Wow, she's adorable, she's cute, and she's beautiful. Inisa Dora Malbanyang idon shipos nem karta but iba siyang masa homesning nong tumay hangni hajan kanika very fujogi aji tapin yopi make some noise people mincing at galang iba don kendai nem karta iba sa halung bumpi homesning Ayun siya na applause ladies and gentlemen aji tapin iba kamjam na kanta jong mincing at galang Oh, that's beautiful. Our Mansiam, ladies and gentlemen, she is only 6 years of age and she lives here in Umsning and it is there in a proper age. Haji Dapni ko kajampi parlabiyes na kabantay awak Mansiam. Ibadan, Hundreds nam bangta. She's covered up with flowers. Wow. Ini kan jadi tay pak sentir. Saya Saiden. Aji dapat kita people of here. Namun tay ini itlong kita bahagia. Bagi bapeni yang kalian tembak aja bapeni. Wow. Aji takti. Namun tak kejongi. Yeah, people of here namun tak kejongi. But wow, she's beautiful. Banshkain Rampay Karluki idang tang real snem karta iba siyang basa umsning property. To welcome her and a huge round of applause. She is only 7 years of age and she lived there. She lived at school. Our commence here. Yes, make some nice people for the winner of Kids Fancy Dress. Yes, all 3 of them. Yeah, kulay shibon. Kaburom kayo kanlet siya kikimiki pa kibala ay memsiem. Ya kinikikun kijong pi kulay shibon.